Maikanem Abilin. Tinapalabas nagungot ni Victor gaputasana nagpakada da Ela kan Carlota Rimwar. Imbagamot ni Ela nitong tinakita na ng paltog kini Carlota. Gapu iti dayta nakapungtot ni Victor. Napani jay simbahan tapno kumpisar na ti plano na panagibalas. Iti mat panagpasyar da Anita kan Simon iti barangay Kasantolan. Adwa tao tinang sabat kadakwada. Ingkari ti mayor nga iti panagsublina. Adwa sagot ti ipaay na kadakwada. Iti panagawid dan adda ng paltog iti kutseda. Ita gagayem adto yung titulo iti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Agdiretso ta na dyan mansyon, Anita. Takayat kon, tiagina na. Sige, makamuka. Ang dito! Ang damapalpalpal ka na. Partagak pa ito panagmanehot. Delikadong dahi ti ami. Amangan no anya ti aramidang ni Victor. Patsak asarakan na dagiti pasurot ni Senyor Simon. Anya itang ti aramiden ta, ante. Rumarak. Siyak ti mapan agpaliw iti mansyon da Senyor Simon. Umayak mat. Manglimlimo ta. Sanayak iti pannakirangat, ante Ela. Di nakpakadanagan. Anya? Madanagan akmat. Amangan no maisagmak ni Victor. Adda paltog ko. Iso ti usarak. Tay inted pay laidi ni Manong Rodrigo. Kan adda pay may sa apaltog nga iduldulin ko. Tinaagaw ko iti gwardya iti pasdak ni Doña Anita idi naglibasak. Induldulin ko dahi di apaltog. Kat ison ti aramatan. Wan, ante. Saan aparikot ti bala? Taaddan bala dagijay apaltog. Senyor! Anya tinapasama kiti kutsiyaw. Kasla na paltogan mat. Waldado. Ada nagpaltog na kami. Ngamsan kami ang napuntaan. Umunakon di ta mansyon. Senyor, asino kayo tinang paltog ka na kayo? Diyan mo. Ala, ipan mo iti talyer da ita kotse. Patarimaan mo, Dado. Wan, senyor. Naimbagla ang ta nakapagpipalak. Katjak pinuntirya dagiti jablong agasawa. Wan, nagbidutak. Sa narumbang nagdardarasak anong patay kadad Doña Anita, kan Mayor Alban. Masapul nga inot ti ipapatay da. Tapnurik na anda ti bunga ti kinadakas da. Ay, agsubli ako ni Jemanson. Syakon ti mapan di simbaan tongan. Syakon ti mangilpas iti amin. Agmay saka. Para manulang may tapaltugan ti padi. Sika ti magama baos. Magamo kan ti pasdek tongan. Wayne. Kita manaimbag dagiti sumangpata customer. Nangruna dagiti suki tayo iti marijuana. Ewan, boss. Ilistam ti sumrag akwarta tongan. Wayne. Di ka kita anak, boss. Sige, rumara kon. Sakon ti manglepas kini Padre Ismael. No kasta, rimwarda ante Ela kan ami. Sa dino tinapananda. Diyak mo, iho. Diyak nasiputan ti irurwarda. Ngam ko na ni Rosa anak kita na arimwarda iti kay. Anya? Di ka unay agdanag. Napandala siguro iti asyenda. Ngam, apay adida nagpakada kada kayo? Adak ngamin iti silid ko itay, iho. Tinasaya. Mapan mo idadanunan iti asyenda. Sige, mama. Mapanang iti asyenda itamot lang. Sige, iho. Pambaram ti agpuros iti naloom a papaya. Kandad dumapay a prutas. Idalan nak, o apo, nga agaramid iti pagayatam. Agsipod tadyak amo dagiti kapusor ko.
turong nak amag na iti dalan mo. Padre Ismael! Ano ti maipay ko, kabsat? Sagot na ito'y aparakan ka. Paltog. Umay ko lang i-deliver. Sagot a paltog. Ngay sumot lang timang gudas itibiyag mo. Adalang paltog kang wala. Jablo ka, pati. Matay ka. Saan? Di kaya paltog! Saan? Palacio! Kabsat? Kabsat? Natay samatan. Padre! Padre Ismael! Oh my God! Pumanaw tayong dito. Agawaam, Padre! Agingga ita. Jak pa'y lang may kat. Iti panunot ko no asina tinang paltog kada kami. Ken ni Anita. May baglagan tati kotse tinapuntaan. Sana da kami ken ni Anita. Titelepono. Alban's Residence, hello. Mayor Alban, inkakidortan ti pasurot mo ang nakadahay iti simbaan. Anya ti kunam? Ti pasurot mo at tadam at jablot. Hello! Hello! Buisit kit di. Sa balimanan na parikot. Anya jay ko nati mawag. Pasurot ko anay dasay. Kaya't nasawan natayan. Sino a pasurot ko? Inagay pasdak ni Anita. Takwatak no asino. Senyor, awan matatao dito yung simbahan. Nga ron. Tinakadasay iti swelo. Senyor, nimot busbat. Aniya. Senyor, ni busbat na ita. Dara-dara. At daipudnokan ka, no apay asaan kami ang nagpakada, Victor. Anya dayta? Pasensyakan. Ta sinupring mi manan tibiling mo. Ngam sinapul da ka idinatakwatan mi arimwar ka dito mansyon. Anya? Sinapsapul da ka. Diyo ka di mo? Amabalin ngagpaggad kayo gapo iti inaramid yo? Sagay sa kami iti paltog ka ni Ami. Ammo mi ti makipinaltog no bilang. Anya? Iti panagsapsapul mi kan ka. Nakadanon kami ijay simbaan. Kat ijay. Nagayos ti dara. Napatay ko ni Bart. Anya? Nadanon mi ijay ni Bart. Paltugan na kuman ni Padre Ismael. Ngam inunaak. Napuntaak ni Bart. Auntie Ella. Iti maikadwa agundaway. Paltugan na kumamanan ni Padre. Ngam inunaak manan. Katdayjay. Nakusbo. Aging gaan ay dasay. Napatay mo ni Bart. Sikat nakapatay kan kuana. Juan, Victor. Amok. Kayat mo asikati makapatay kan kuana. Gaputad dakas ti inararamid takan ka ini.
Pinatay da ni apong mo Akolas, ni Mang Ignas. Kan iso dati makagapo, at impok ka ija di suor. Kang runaan na. Iso, tinang patay iti day di papam. Rumbang asak ang mismo timang singir kan kwa na. Victor, napatag ka kanyak. Impatag kayon sipod pay. Da kayo kadalando kan ami. Amom day ta. Imbilang kayon nga anak. Kadnoan niya tinasakit kada kayo. Nasakit mo't kanyak. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo. Asyak tinang kudas kan ni Bart. Auntie Ella. Kan maysa. Nujak pinaltugan. Ni Padre Ismael kuman tinatay. Iso amaawatam kuma, Victor. Paos lakay. Nangag mo di kampana. Wen, nangagaw. Naglawag nagbatangtang ti kampana. Tiyat rabi batangtang. Kaya't nasawan. Nagpagad man ang tibiyag ni Padre. Ewan inga. Adaman nga tan nagganda at itibiyag na. Diyos ko. Ispalan niyo ni Padre Ismael. Ispalan niyo. Itapon tayo tibangkay ni Bart inton bigat mo't lang. Anya. Sa bagay, nasayak mo't. Iti kasta, awanin ti ado kaya parikot. Awanan mabalin tayo. Awanan ni Bart. Tinapudno amakan naman ko. Angaman niya garod. Nagpatinggan tibiyag na. Diyos ko, nagturad kamot gayam Ella. Naimbagta saan kayo isagmak. Naturadak, Ma'am Carlota. Gaputa sobran ti kinadakas da Bart. Kumusta itan ni Padre Ismael? Adda ija balay na. Imbagak asaan pa lang amapmapan ija simbaan. Gaputa sigurado nga iso ti pabasulan da. Kasanon, no isulat ti itududaan ng paltog iti pasurot ni Simon. Awan pamanaknak da. Kan maysa, masapul akanayon ang mabantayan ni Padre. Anya, asino timang bantay kan ko na? Da kami, Ma'am. Anya? Wen, bantayan mi. Ta sigurado, saan da nga agtal na, aging ga adida mapatay ni Padre Ismael. Kasano itan, Ante Ella? Kasano no saan da asardengan ni Padre Ismael? Oh, dahi tati pampanunutak. Delikado ni Padre Ismael. Anya nga tano agyan tapay lang iti simbahan. Iti kasta, adakad kadwa ni Padre. Ha? Saan ka di anasaya ti singasing ko, Ante? Wen, nasaya at dahi na panunot mo, Ami. Inta kasarita ni Padre Ismael. Wen, Ante. Agpakadaak ka ni Victor. Panagkunayo, kat dahi tati kasayaatan nga ramiden nyo. Kasanon, may sagmak kayo. Kabailan mi asalwadan ti bagimi, Victor. Agtalik ka kada kami. Ngam Ami. Agtalik ka kanya kunakman. No kabailam ti makipinaltog. Kabailakmat. Di kagdanag. Liklikan mi ti makipin natay. Sige, agkapi kayo pa'y Nana Ella, Ami. Agyaman kami, Padre. Nakaumay kayo man diti balay ko. Anya ti may paay ko. Iti napasamak idi ije simbaan. Sigurado asika ti madaksan, Padre.
Isong imay kami. Taibagami ada kami kumapay laang ti agbalin at tagaaywan ijay simbaan. Kat ijay kami nga agnaad. Anya? Nangaddang kami kani ami akas ti aramidan mi. Iti kasta, adda katulungam nudumtang ti paggad. Nana Ela. Saan kayo kumangagkadkad, Padre Ismael? Pagsayaatan nyo ti pampanunutan mi. Saan? Sa anak mo manugot, Nana Ela. Diyak kaya't amairaman kayo. Diyak amo no asino at talaga ti kabusor ko. Iso at diyo amo. No anya mo ti pagpaggadan nyo. Agyamanak, Nana Ela. Mariknak ti kinapatag ko kada kayo. Maragsakan ak una iti dayta. Diyak mo't ipalubos nagpaggad kayo. Di kayag danag. Kanayo nak nga ganad. Kan saan akon amaturog iti simbahan. Iti kasta. Saan kayo ngagdandanag ganyak? No kasta ti ko ng Padre. Iso, ti masur. Mama? Papa? Asino nga tati ng paltog kini Mang Bart? Awan ka diti atapan nyo? Saan nga taadag iti sigod a rebelde akas kini ami? Awan ti makam mo. Ngam panagkunak. Kat ni Padre Ismael amis mo. Anya? Anya ti kunam, Anita. Ni Padre Ismael tinangpaltog ken ni Bart? Wan, patsyak nga iso. Awanan ti sa balipay. Kan may sa, iti unag amis mo ti simbahan ti nakapasamakan na. Ni Padre Ismael? Amangan no iso, Papa. Ni Padre Ismael. No iso. Siya kon amis mo timang sentensya ken Juana. Anya ti aramidan ni Senyor Simon. Ibalos na nga ta ti pan nakapaltog ni Bart apasurot na. Gagayem, di uliwan na denggen ti sumagmamanulangan na paset. Tinobela tayo ana paulwan. Maikanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem abilin.